Mbunge wa Mukurweini John Kagucia ni anyitetwo ni maafitha a DCI ari kambuni-ini ya Royal Media Services. Afitha munene wa uthuthuria gicigo-ini kia Nairobi Daniel Kandie anyitete Kagucia ate kuheana gitumi o giothe agitanyo gutwarwo wabici-ini nene cia ruhonge rwa uthuthuria mwena wa Kiambu. Kagucia araire ceceni-ini ya Inoro TV thutha wake kunyita itemi tabarĩra-ini ya Kiririmbi riria arakinyeirio riboti ate kuri na batoni ya maafitha a borithi nja wa kambuni ino na aria arekwira maratumitwo kumunyita. Ona gutwika gitumi gia kunyitwo gwake gitiekiritwo mukonde, Kagucia arerikana kwaria miario ya kuguoyohia ekari a Kirima aria magaikiria kura President William Ruto githurano-ini kia mwaka ukite. The constitutional way of arresting in Kenya is by being someone and being arrested by uniformed policemen, either the OCPD, the OCS, or the DCI. And that must also be done under clear circumstances. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men, I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night, is definitely something which is suspect. And considering that we're in this country where we have abductions and where we have disappearances, forced disappearances, you would expect that I would definitely be alarmed. I'll follow you. Na mwiroreri mutongoria ucio ni arikirie gukinyio kuria wabici-ini cia DCI na kuri na atongoria matiganite haria mathiete kunyitanira nake na riu reke tuigue miario yao. Niseme ya kwamba wakili Ndegwa Jiru na wakili Mureu ambao pia ni mbunge wako pale wamezuiwa kumuona, hata wanafukuzwa sasa, wanaambiwa watoke nje mahali hapa tuko, na nimeweza kuongea na mheshimiwa Kagucia. Inasemekana kwamba mpaka sasa hakuna chochote kimefanyika, hajaulizwa kuandika chochote ama statement. Wanasema wanagoja waweze kuelekezwa kutoka juu. Niseme ya kwamba makosa ambayo anasemekana amefanya ni jambo dogo sana katika kisheria, ile inaitwa misdemeanor kwa kimombo. Kwa hivyo kama ni kupelekwa kotini, wamtayarishe. Wamekuwa kimzuia tangu jana usiku, masaa 24 iko karibu kwisha. Kwa hivyo wampange tuende kotini, na hiyo makosa ambayo amesemekana amefanya ni kama tu vile mheshimiwa Duale alifanya. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagucia, hata ziende pia kule kwa Ministry of Health, zimwendee mheshimiwa Duale, wakuje hapa watu wapelekwe kotini. Kama haki itatendeka na kila mtu kile amefanya, kama ni ukweli, basi ifanyike namna hiyo. Kwa hivyo tunazidi kugoja na tunahofia kwamba wanaanza mweka mpaka kesho. Maanake mpaka sasa hakuna jambo lolote limefanyika, ni kukaa tu. Mheshimiwa Rais William Ruto ameendelea na tabia yake ambaye alisema kwamba serikali ya Kenya Kwanza haitatumia idara ya upelelezi ama polisi, the criminal justice system, kuweza kuintimidate watu kisiasa. Ni vizuri rais akubali tulishinda Olkalao, kumtuma waziri Murkomen kumshika mheshimiwa Kagucia kwa sababu ambazo hatujui ni gani. Na kama kuna chochote, kwa nini utumane Subaru kama 20 usiku kuja akiwa pale Royal Media Station, wakati anaenda kutoka nakuta askari wamejaa kumkamata? Ya pili, ni vizuri wakubali siasa ya Kenya haitabadilika kwa sababu ya kukamata mbunge Kagucia ama mbunge yoyote kwenye United Opposition. Tukiendelea hivi, wajue kwamba wanazidi kukaza wa Kenya na wabunge wanazidi kuweka nguvu. And Kenyans hawatakubali mambo ya kutishwa kisiasa. Hata leo wametuzuia sisi kama wabunge. Tangu lini an open office kama DCI unakataza wabunge kufika pale kuuliza kwa nini mheshimiwa fulani ameweza kukamatwa? So mheshimiwa rais na Murkomen ambaye ndiye ametumwa, tunawaambia sisi hamtatutisha vile mnafikiria, na hatutakubali kwa tutarudi nyuma kwa sababu wameweza kumshika Kagucia. Hata wanaweza kutukamata sisi wote.
lakini wajue msimamo wa Wakenya wa one term hautabadilika kwa sababu ya vile wamemshika Mheshimiwa Kagusha. First and foremost, where we have seen serious political intimidation. The media was actually chased from being able to capture our situation at the gate of the DCI. Na mahali tumesimama, in fact we are almost being pushed a kilometer away from the DCI headquarters, a public office, an office where Kenyans have a right to access. I don't know whether DCI is now becoming a private, a private office of UDA or whatever is going on. Now our colleagues are inside there, Ndegwanjiru and Honorable Murio. They have been denied access to the suspect. Wameshika Mheshimiwa asubuhi kutoka Royal Media Services offices, na tunasikia kwamba the whole night they were holding vigil outside there. A gang of like almost 30 or 40 DCI officers wakiwa na zile Land Cruisers na wakiwa wamevaa zile masks ambazo zimekatazanwa na koti za Kenya. So we wonder what is going on. If it is a political contest, because the only thing that we've seen on media is our colleague talking about a political contest of 2027, where he has indicated that in 2027 watu wa kwake wasipigie Ruto kura. Na hivyo ndio vile pia sisi tunaambia wetu. So I'm wondering why is it that now the police is being used and DCI is being used to intimidate him for that. That kind of statement we are going to make and we will continue making, because we are telling our people, do not vote for Ruto. Mwiroreri acio ni amwe a atongoria aria mathiete kwambika kambi nja wa wabici cia DCI kunyitanira na mũmbunge Kagusha uria urikirie kunyitwo kiroko kia umuthi. Na kwa ihinda riri tugukorwo tugithie kuu na njira ya imwe kwa imwe, tunyitanire na mwandĩki wa mohoro Mwangi wa Maina. Mwangi, angikorwo ni uratwamukira, ni twaigua atongoria amwe makiuga ona mawakiri a Kagusha ni mekugiritio gukorwo makionana nake. Ndiyo kana gukinyeria ihinda riri kuri na horo ungi wiyumiritie ku mwena wa DCI. Mwangi, gatho cia mwanya gatho ni wajihia ndirakwamukira na njira igwete kuma cikaro nene cia wabici cia DCI kana ruhonge ruria ruhitanaga na mahitia matiganite, na ni thutha wa mũmbunge wa Mukurweini John Kagusha gukorwo agikio ngono mathaa ma rucini kindu thaa 3 kuria aikirio ngono ceceni-ini citu cia Inoro TV na imwe arorio guku ceceni-ini wabici nene cia DCI. Abunge matiganite aria marugamaga na kiama kia DCP ni mekinyetie gukurugama nake na guthie na mbere na kumenya maundu maria marathie na mbere. Kwa ihinda riri gatho ni wajihia reke menyithie mwiroreri wa Inoro TV ati mũmbunge John Kagusha ndari arandikithia ndumiriri o yothe, na mawakiri aria mokete kurugama nake hamwe na mũmbunge wa Gatanga Edward Muriu na wakiri Ndegwanjiru marerikana matire maraheo rutha rwa gucemania na mũmbunge John Kagusha. Kurerikana ndari arandikithia ndumiriri yothe, na kiria maafitha a DCI marauga metereire mawatho kumana na iguru, na abunge aria mehaha magikia mihwa itiganite makiuga mũmbunge John Kagusha ni araherithio. Na kwa ihinda riri gatho ni wajihia ni ukunjitikiria nyitanire na mũmbunge wa Roysambu Kamwande Mwafrika atwire ndeto no ya kuikio ngono kwa mũmbunge wa Mukurweini John Kagusha. Mheshimiwa Kamwande Mwafrika umeamukirite na njira iriku? Kajuge uhoro wa Kagusha kunyitwo ati tondu ni araugire hĩndĩ turari kuria Normoro, arauga ati Kasongo ndakanaikirio kura. Noguo niguo kuri, andu aingi ni moigite oguo, ni tuguthie na mbere na kuga oguo. Wira witu ni kuga Kasongo ni one term, na gutire hindi tukuguo hohio kana ni kunyitwo kana ni gwikwo atia kana ni kunyarirwo atia. Oguo niguo tuguthie na mbere na kwira andu aitu ati Kasongo ni one term na ndakanaheo kura 2027. Kagusha kuga ndakanaheo kura 2027, akerwo ati anyitwo ni undu ni oiga oguo kugitwo maita maingi, na nituguthie na mbere na kuga oguo. Ithuothe ara turoiga Kasongo ndakanaheo kura no magitunyitira ithuothe, tondu oguo niguo tuguthie na mbere na kuga meguthie na mbere na kuga heo, na ithu tuguthie na mbere na kuga ndakaheo. No ndarora oguo ngona ati maya ni marakara na mathuguta ni undu wa thirikari gucindwo Oro Karau. No magirwo ni mamenye undu umwe, Oro Karau ni turamacindire na tuguikara tumacindite, na gutire hindi kukagaruruka ona 2027 gethurano gioka no tukamacinda. Kasongo ni one term na hindi ono akaimwo kura na tuika one term na tugie na thirikari njeru. Ni undu woguo ni ndarora oguo ni kwambiriria mambiriria gutunyarira kana gutuguohia ni undu uhoro wa gucindwo kwa Oro Karau, tondu Kagusha ndari ndwakite kuga Kasongo ndakanaheo kura kugitwo ni andu aingi no magitunyitira ithuothe na manyita mundu wothe wanauga Kasongo ndakanaheo kura. No oguo niguo kuri, no oguo niguo uma na guikara kuhana oguo na kura Kasongo ndakaheo ekorwo one term.
Gathonire kenjeria na mubunge wa Embakasi ya Ithwiro Mark Mwenje atwire maundu maigana ona muheshimiwa Ndetono ya gwikio ngono kwa muheshimiwa Kagucia kuringana miario iria araririe uramiona na njira iriku. Undu wa mbere njuge muheshimiwa Kagucia gutie mahiti ekite waraugire gutire kura Kasongo angiona kuria kirimaini na ni uri ngiuga ni ati atire bata wa kunyita Kagucia akoni urenda kunyita mundu ri no nyitire andu ari othe akarao mararegire guikia mwena wa UDA maraikiria kama ungotho Kagucia gutire kura arari nayo kuria karao ithuothe turari kuo tugika campaign ona Sudi mari kuo na ari angi akiamba Kawanjiko koguo ithuothe twaurire campaign na DCP ikihotana koguo riu maya marakara turona haha ati mundu no anyitwo Kagucia ati ne kuga ni twiruto ndangiona kura handu turakionire karao andu acio marakireire guikia kura kuu koguo uguo tuona haha na muthenya wa umuthi ati no munyite mujumbe mumurehe guku gutuike mubunge ucio ndangiona nginya ni mawakiri mothe mari haha ona ni mothe njukire ta wakiri ndeithie Kagucia na ni mambite kugiria ati ndangiono na thiini wa katiba itu article 49(1) C gukorwo exact ni ugite mundu arikia kunyitwo ri ena rutha rwa gukorwo ena wakiri kana mundu uri ungiuka kumuteithia na cira wake thaici uria kuhana haha thiini Kagucia ni ahingiriirio rumu mawakiri muriu na Ndegwa Njiro mari haha reception na mawakiri maria mangi me haha nja tukahingiririo koguo tutirahota kumenya niki mareka na Kagucia haria thiini iyo ni gubunja katiba na ona tungithie igoti-ini oriria turithie no marerekia Kagucia ithu uria turauga aha ni twerwo ni thigari ici ni matwira wega ni merwo kuma wabici ya iguru itoe kana ni aruto kana ni amuru comment niyo yauga tuhingiririo tutikaingire guku tutikaingire thiini metereire mero kana magutuhingurira na ithu turauga ona twahingiririo haha nja ohoro wa kura orocio ni turikitie Kenya andu akarau ni maronirie njira twari kuria kirima-ini ona guku Nairobi guothe ohoro wa kura andu ni marikanitie na thirikari ino ni marikanitie na Kasongo ona ungikate ona ungitunyite ithuothe ni turikanitie nake koguo ithuĩ twi haha no tugũikara haha kinya Kagucia rireki. Thengiũ mheshimiwa. Gathonire kehiũke mwena ũyũ ũngĩ njaranirie na ngathe ya Kĩbĩbĩri wa Njiko wa Mũhĩa ndona okire na ikombe gĩake gĩa cai tondũ okire tene. Mheshimiwa ndeto ĩno ya Kagucia kurara nyũmba-inĩ ya mohoro na thutha mũtheri agaikio ngono akarehwo gũkũ kwa DCI mwĩta atongoria kĩama-inĩ kĩa DCP mũramĩamũkĩra na njĩra ĩrĩkũ? Wa mbere ona ni mahitia muno gukorwo makũmũgĩrĩte kwa Royal Media Service tondu miaka ya hau kabere thirikari ni yathire kivamia gituo kia Standard Group na Kenya othe magikorwo makiuga ni uru muno gukorwo ati thirikari no ithie gituo-ini kia mohoro tondu riria mathi kuria kwa Inoro kugira Kagucia ri bica ria marenda kuonania ri ona andu andiki a mohoro Inoro ri no magitigire gukorwo magitwita ithu andu opposition tondu thirikari ni gugiuka kumagira koguo wa mbere uyu ni mubunge muthure angiretirwo aume Inoro gukie erehe andikithie na procedure yothe thina mbere ucio ni mutu wa mbere. Muri abunge a mung'ethaniro na makiria kiama kia DCP murerwo ni murathuthira muingi gwika maundu matagiriire ma guthoga thayo wa muingi mwerekera-ini wa githurano uyu niguo murugamo wanyu? Gutire kindu turathuthira tondu maundu maria turauga ona no mo wananchi ugaga no uria wi mu siasa ugukimaria tondu wi platform-ini mundu wothe bururi ugite ruto ni one term karau turaugira ithuothe ni one term no ria Kagucia ugite no guo na mundu wa Kenya arauga in fact ni kimako kinene muno gukana na andu aitu mathurite Kasongo o uria mungira makire kuria karau korwo ni muronire UDA ihotete koguo hatire muingi turathothera no maundu maria ma IBC uronire kiuga ni ndauga andu matari akarau makauma na tiguo ndaugite utari muikia wa kura kou ndugathie guikia kura kundu kuriku koguo marathi wenyewe makenda gucenjia no important point ni ati gutire mundu bururi uyu utari na haki ya kuona wakiri wake turugamite haha mawakiri a Kagucia ni agirie kuingira kuria thiini ithue taria turutaga wira nake tutingiingira kuria thiini guku kwa DCI ni ofisi ya Mukenya yakitwo na mbia citu DCI arariho na igoti ritu kungikinya ati nginya inyu andu a mohoro ni murenda kwirwo riu muthengathenge haha muthi hanene na ni ofisi ya thirikari ni ndirenda kuga thirikari itige kuhuthira idara ya borithi kugeri kwihe maarufu to ndingihota kara wirageriri kuhuthira macibo ndina hota no ngikona thirikari yanjia kuhuthira thirikari iria ihetwo uniform ta macibo maborithi DCI ukamenyo ni thirikari thiru koguo thirikari ino ni thiru
ucio niguo undu uria kuri nducenjia Kagucia uge one term Kagucia agekuga one term no ni fatie imuhe kanya na right yake ota mundu uri ungi. Thengio mheshimiwa. Gathoni Wajihia ni ndona senator wa Kiambu Karungo wa Thang'wa wajitikiria tu ndagika 2 twaranirie nake mheshimiwa ni undu wa gwikinyia ndetono ya kunyitwo kwa mheshimiwa mwenzako Kagucia umiamukirite na njira itarie atia. Iki ni kiamago tondu ona gutuika ithui ni twamenyerire ni uria thirikari ni ikoretwo igituhugia thirikari ino ndikoretwo ina mwerekero uria wagirire ni wonire kuria Olkarao makirehe andu mehumbirite maitho ni wonire magiuka na andu mena micinga koguo ni kiundu makoretwo magituhugia hingo ciothe ithui andu aria turauga one term aturera President William Ruto atige kwihitha thutha wa borithi na angikorwo hihi arenda kunyita andu aria maracogera niki kiratuma o andu aria me mwena witu mwena wa Rigathi wa Gachagua ati no maracario uria mareka ni ground marageria guthegea kana guthondeka nigetha manyite Rigathi wa Gachagua makoretwo magetha Rigathi wa Gachagua nikio urona magiuka na tundu tutu makiroria dia ni dia maarikia kamute kuona tunginyita ogo guthia atia rucio kuigwa ni nie muthenya ucio ungi wigwa ni SG wigwa ni mheshimiwa ungi witu no turaiga whatever happens ithui ni tucenjetie maundu mothe na ni tugite ati Ruto ni one term na no nginya tungimweheria office ona nikio tutarenda kwaririria uhoro wa 2060 tondu ngitwira ati atwaririria uhoro wa 2060 riria thaici umuthi uranyita andu aria mena freedom of speech constitution ni heta mundu wothe kuga kaundu karia ekuga aria marauga we mwenyewe president ni wona ni wagirwo kunyitwo tondu we wana wa mbere kwira andu mambo ni matatu either uhame Kenya unaambia wakenya wahame Kenya mathieko ama uende binguni uguo ni kuga ni president urera andu ni akumoraga na ni mane akiuragite tondu ni tukionete uria kurathie na mbere thini wa emergency koguo na mundu uria DCI magirwo gukorwo makinyita Murkomen mundu uria wagirwo gukorwo ukinyita ni president we mwenyewe no ti aheshimwa ari ithui turatetera muingi aria twathurirwo niga tutuike representatives a muingi na nikio turaiga ithui hatiri kindu kingi turenda kwaririria vision 2027 na vision 2027 ni uria tukweheria president nigetha bururi uyu witu maundu ma mothe araugire ma 2060 makihanike tondu matingihanika eho tondu no ngikuria atiriri uraririria future na mundu uria urathukia present ukikiaririria ati uria gugakorwo kwega rucio no uria muraririria naka ni uria urathukia mahinda-ini maya koguo nigetha bururi uyu wagire mambo ni one time bro ni ngatho mheshimiwa. Gathoni Wajihia uguo weigwira hamwe na muthikiriria wa Inoro TV acio ni atongoria matiganite aria mekinyitie wabici-ini ici cia DCI kurugama na mubunge wa Mukurweini John Kagucia uria urarite ceceni cia Inoro TV na umuthi arokio nginya guku cikaro-ini nene cia DCI tweterire kumenya ni mahitia mariku egukorwo agithitangirwo na ni makinya mariku megukinyukio ni maabitha aya a DCI kuma haha tuguthie na mbere kurumanira na maundu uria maguthie na mbere gukorwo makiyumiria na ni tukumenyithia mwiroreri wa Inoro TV. Gathoni Wajihia ngucokerie mwaro wiko studio ni kwambika kambi mwena ucio na gutumenyithia uria maundu maikarite na